Good morning, everybody. Have you ever felt that God is not listening to you? That although you love Him, although you honor Him, although you worship Him, things are just not working out. Why is it that wealthy people just get more wealthy? Bad people just get worse. And it's going well with them. It looks as if it's going well with them. Are you asking these questions? I had a young man yesterday that asked those questions. Hierdie jong man vra van my, maar ek verstaan nie hoekom mense wat so goed doen, nog beter doen. Hulle volg nie eens die Here nie, hulle vloek en hulle gaan te kere in, maar dit gaan net goed met hulle. Dit gaan net wonderlik met hulle. Hoe gaan dit so sleg met hom? Hoe gaan dit so sleg met hom? Het jy al ooit daai vraag gevra? Have you ever asked that question? Well, you know what? After they left, and I had my quiet time last night, I read in Psalm 73. It's a psalm by Asaph. He asks that question. Come, let me read it to you. In Afrikaans, he says there in vers 16, ek het hard probeer om hierdie dinge te verstaan. Hoekom die rykers al hoe ryker word? Oneerlike mense gaan dit goed mee. Ek het hard probeer om hierdie dinge te verstaan, maar ek kon dit nie reg kry nie. Totdat ek in die Here se heiligdom, in sy teenwoordigheid gekom het en besef wat uiteindelik met die oneerlike mense gaan gebeur. Gaan nie altyd so goed gaan nie. Glo my, daai mense lyk asof dit goed gaan. Hulle het soveel stres. Hulle het soveel bekommernisse. Want weet jy wat, hulle leef van hulle skuld. Maar as daai skuld nie betaal word nie, sê nou net, hy verloor sy werk. Daai tipe mense pleeg selfmoord. Want hulle het soveel skuld gemaak, dat hulle nie kan leef nie.